Igama lami ngugogo Langalibalele nginsizwa kaMaduna. Uqala kwami ukuba nedlozi kahle ekhaya umama uthi wayazi le ndaba a pregnant akhulelwe. Umama uthe akhulelwe waphupha igama wathiwa igama lami nguWitness ngizoba umprofita futhi ngibe inyanga esaba uNkulunkulu. Uthi umama ekuzalweni kwami leli gama walibhala kanti nobaba unombono ngaleli gama lapha khona asebenza khona eGoli. Ithema kamtshela ukuthi lo mntwana uzovela kuthiwa intombazane igama lakhe Witness. Bavumelana nobaba. Ubaba bekumprofiti asebenza ngamanzi, umama kuyinyanga. Kwenzeke kanje ngikhulile idlozi langibiza ngaye esikolweni ngasogolisa esikoleni mangisesikolweni kukhona izinto engakwazanga ukuzenza khona izinto kade ngingazi understand esikolweni bengingabheka uthisha kodwa ubeka ngathi ngiyakhathala angiconcentrate kodwa ibekade ikhona lento eyokuthi angisithanda isikole angisithanda kodwa ngifuna ukuba unesi ngifuna ukuba udokotela kodwa ngizwa ukuthi bafune ukuthi ngesikoleni ngihamba kanzima bangaphuma amanye abantwana besikoleni kodwa ngizohamba kanzima fikela lokuthi ngigule ngihlala ngene esibhedlela baba hlaba imbuzi aqela amadlozi ukuthi asali ngumntwana kodwa uzothwasa sekamdala. Mina ngundaba ethetho Maduna ngindoda enkulu yakaMaduna uJilanga usho ukuthi uma kaqala ukuba nomntwana emhlabeni waqala ngami mina angisuye umuntu womoya usho ukuthi lo ufana nogogo manje ugogo unesiphiwe wasiphiwa asesemncane bekaboniswa namaphupho akhe bekabona izinto zenzakala ngendlela enjalo ke kulapho saqala ukubona khona ukuthi lo mntwana unento ekhona kuye isebenza ngaphakathi kwakhe. So manje esikolweni mina bengqoka isiphandla ngifaka ikhumba zembuzi ukuze ngibone blackboard. Uma ngabe iprocess yelembuzi yaphelela ngiyaqala manje ngisabona uzobona izangoma blackboardini ngizobona abogogo bakhona bemimnyango nguzwe bacula ingoma ngibamamele ukhala amanzi ngizwe lezo zinto zonke. So manje ekhaya bekade bathanda ukuzikhalma down ngokuthi bekunenkonzo bekade ngene enkonzweni ngikhulekela abantu ibe ngathi ziba ngcono kodwa ithema sekufika lapha yana kuboma 7 years kulapho mama athi idlozi naye bekade seningasamnika isikhathi sefika isikhathi sokuthi mama mahamba manje ayothwasa wayeSwaziland ayothwasa mama ayothwasa eSwaziland kulapho ngihamba nomama khona baloku bayazi ukuthi lo mntana lona na mangiqala ngisogolisa esikolweni. So mangiya ku7 years kufuneka ngiyenza ugrade 2 yabe ukuthi ngiyeSwaziland nomama mangifika edlozi ngadabuka nginomama eSwaziland. Umama makathwasa ngathwasa nomama ngina 7 years kulapho isiphiwo sami ngaqala usibona kodwa ngasithathi serious because now mangifika ekhaya sesebuyisa nomama ngenkathi ngidlala ngizabizwa Poppy fune ngigijime ngizobhula ngizabizwa Poppy fune ngene ngalena ngizoprofita ubaba bekadane ngasisontweni mama anamanda. So bengiyenza lento ngokudineka ngoba ngumntwana nga-understand fikela ngize ngikhula mase ngikhulile ngaba nayi boyfriend ngokuzitshontsha ngakhulelwa at the age of 24. Then ukukhulela kwami ngabona kubaba ukuthi into wrong futhi yamswabisa into engiyenzile njengomntana ukhethiwe mari nginganaki ngaba pregnant for 15 months ngathola umntwana ngenyanga yesi15. Lokho idlozi laziveza kimi ukuthi bese zama ukubonisa ukuthi umzimba lo waso wakho wethu.
mangiceda ukuthola lo mntwana is then ngi-accept i-calling yami ngibona ukuthi angina choice. But then umuntu one-calling uhlangana nezinto zamaphandle uhlala uthi awuthi ngiteste, so nami ngatesta ngathi awuthi ngiyeke futhi i-calling. Khumbula ukuthi ngiceda ukuthola umntwana, and then mangiceda ukuthola umntwana idlozi ngasusa lo mfana phambi kwami ngasala ngiyedwa, kwabanzima empilweni yami, everything be difficult. Bengithi mangene erumini one ngiyakhala, anginanjabulo. Mangibona abanye abantwana baphuma bahamba baye ematripini, anginanaleyo nto yetrip, anginanaleyo nto yetavern. But ngilonely elifeni, ngi-empty, I don't know ngifunani. Even if ungangithatha uthi thini yokuthengela into ezifunani, but still inside you feel lonely or empty. I'll be enough. Ugcina une-anger, but you don't know ukuthi uzoyicontrola kanjani. Nna ke ntate Motlapema, ke monna wa Gogo Langalobalele, Nsizwa ya Madona. Ke kopane le yena pele a ka thwasa, ne ke sa tsebe hore o na le moya. Ke findile out hore o na le moya re a thoma a lwala every month ka nako e re sa data. O na tshwanetse a tsene sepetlele, ne ke so be aware hore o dira eng. Then wa fihla mo e lo reng o ba wese, then a ba ngala flateng mo ne re dula Krugersdorp, a boela gae a sa nyake nix, a sa enjoy nix. Ga fihla gae go Ncane mme wa gae a mo tšea mo isa kerekeng o bishop o mongwe, ba nagana ga ba mo rapella o tla o kobala moya o tla kgona gore a fole. Ga ba fihla kerekeng eo a tsoela ke ledlozi ona mo madlozi a gage a ba a bolela gore ke bomang ba tswa kae, ena a ona ntho ba nyakang ke gore a ba shumele, ke gore o tshwanetse gore a thwase, a tshwanela gore a bereke mo lefatsheng, o tshwanetse a dire thomo e ba mo romileng yona, e ba mo tlišitseng yona lefatsheng. U feel like everything iyakufaila, now uyayifaila. And then okuvumeni kwami ukuthi ngiyothwasa umama amseka alahle yonke into, mama amseka sindisiwa umzalwane, sesihamba sensindisweni. Sizulile akunala ngazama ngakhona zethi singambile yonke indawo ngizamile, postola ngizamile, abazalwane ngiflyile ngizamile, ngasprayewa fikela ngize ngiye kusonto elinye ngeke ngilibize ngegama ela around eduze, fike khona ubishop angispray idlozi lidabuke likhulume phambi kwaBishop. Bishop ashwathi umama lo mntwana ubani, kugqwele kumnyama. Umama aphakame, makaphakama athi thatha lo mntwana umise eSwazini, angasaphinde aze kulenda. Kulapho ekhaya ke lapho idlozi sengiliphakama likhuluma, sengishaka, angisa understand, angisazitholi. Mangibuyele ekhaya I was like umama ukwatile akasazifundi lezinto. Umama ungishiya dedengu uyahamba, sisami yangishiya ngibuya ngigula ngihamba kancane. Umlomo wami ubutshekile, sengiqhwalile nje. Idlozi sengisafuna ukuzwa next. So fikela ngiaccepta, kwabona abazalwane sebazama izinto, sebabona ukuthi lo mntwana uyafa, sengihlafuna izihlahla bangizamela ukuthi ngiphole. Is then umama mathi angisena choice. Wathatha impepha wayichisa kulwesine, yafika iboyfriend yami yabuza umama ukuthi kahle lo muntu uguliswa yini, njalo ngihlala ngisesibhedlela mina sengikhathele, mawubona ngithi angisafuna ukumbona, sekaqhwalila nje phezulu kokulishe. Umama mbeka phansi amtshela ukuthi lo muntu unedlosene thina asana sikhathi salezo zinto, athi ngizozibopha ngizoyenza konke okusemandleni ukuthi ngibone ngiphuma njani. Is then abosisi bami baba interested basondelayo, bekungulwesine mabaphahla, kwaba ngulwesihlanu kwenziwa utshwalanyana ngaqelelwa. Ithemayithi ngomgqibelo ngayongena, ngingena nje kade ngimbonile ugobela mangiphahla ukuthi umubi. The thing is sifuna ukukhetha la thina sithanda khona. You don't understand ukuthi idlozi lizobuyisa la wena ungafuni khona.
lapho bekade ngingafuni because bengibone ukuthi kunamakati kunezinja kunani mina bengitshela ukuthi ngizathwasa la ku decent kuna everything kanti idlozi lifuna ifoundation. Okay, ngaqina sengishilo ngithi ngibona umama Mahlabezulu labe kuyobhulisiswa wami khona. Idlozi ilali ngithumela khona. Ngihambile mangifika mama Mahlabezulu wangamukela wangangibuza okuningi wafika wangivala ngendwangu omhlophe washayela idlozi ladabuka wangilapha kuqala ngaphola ngaqala ngasebenzela idlozi.